Kabang memborok Kristo no yasaku henlayo. Piaba Kristo no yasak maniyagulo nang boroton abo susung mungke. Ephesians chapter 3 nuwasang pori na kenugo Kristo yarung boro shorung male chini bekha bishungose a hamsak mungbake shorung ni chao. So Kristo ni yasak maniyagulo kabangma lokoro bokhorogo tono poketo tono. Piaba afruta munghan male boyarung shuri mayago. So kaito musung zakmani jengno tamohon male Kristo no chini bekhawo receive klai achai ruoi yarung shurunani se. Bina hamzak mo asake kuthuk asake kuwar asake kuchuk abo sung sawi manya a hamzak mo chini bisungo nukzak na hanke Kristo chini bisungo yarong surpanya nango so sumbono receive klai sini bekhaw zaga rake thai rake afrobo yarong suri mano tang mala chini besak ni main part bo male bekha tomungno deg hai ka bata bisana ni left nani thakka hanke heart attack ngo hanjago te kubun besak ni te kubun part yakpan chokha ba mungsapan hanke asuk effect ni kathang tongi mano phe bekha thai thakka hankele ate mungsa nani krei sabuni bagino a thayono Kristo tongoi singno naikola musungjago tuidola musungjago bebaguno jengno perfect katalana musungjago phaidi bachini langmawo jengno kaham khlainani bagai phaimani jengmo ya phare layan beba hake bini je musungjak pani chini langma kaham khlainani satisfaction to phainani aham jakmo akhak sangma tongthokmo abebak ni chini namo edangi thangnai kaiton thaniwo Kristo ni bisingte sebebak ni ya phare layan. Haleluya, praise the Lord. Tini ozora kahaman ka, ozora kahamo. Fadi, Kristo ni afare lain baba. Amen. Tang melbos selama, bosu kubui, bosu matang.